Honto yani. Vous allez bien on diara? No ay fi. Aw. Jam tu? Wo konto itu domo? Eh. Ah. Ah. Miari do non mi andi. Oh do non ngare do non jani andi. Mimi mo ko tiyo bayam. Wallahi ne bi ka wali. Anyi mi. Na, vous allez bien? Et le travail? Ça se passe bien? Alhamdulillah. Merci. Oy mene o ko to jipini men do joni. Mene yudo ni konaki. Hay men hotal tawkan. Mene yalti hebi balde tati yandi. Mene yalti golle. O joni hay men hotal ka so do to o jipini. Ay be do fono. Wala ni kon jo ini mo do. Na? Wo mo fokki di kang. Mimi hanno non mo etta taxi. O ya o jippo don so tawani ma tombi ma ben kon be yobay. Hari déjà wo be no dime wari mo ka centre de santé kadi. Kon nabuno ma ka centre de santé. Ya ga Allah Musa da ma do ha mi gonti. Ondo modi ma woni. Fulawa. Oh, modi ma ala fulawa. Modi ma na fulawa. He? Modi ma na fulawa. Modi ma ala fulawa. On andi en fait, si me watana ali hakil, fi odo waray me. Non, restez tranquille. Non, c'est bon, restez tranquille. Si me watana ali hakil, fi o waray me. Ala ko me yango dale fatu. Ala ko me yango dale. Neni amin yenna be ka berde fi o. Ha hande be yali fatu yenni la fi o. Babe nga be ka berde yenna ma fi o. Ala ngo yenna li me fi fatu o. Kono men habbiti me munyoto. Hamme wallitom. Hande ko ma pidila fi o. Ko si ben gayni darnugo juuli de nen dama mais ya men darnamo suudu makko do men keti yango hebi tere men darnamo suudu makko do haray lanni ko hediti ko hande kadi men accir ala ko men ketana ki pato o jabali na bayo ni o mara budi ko no budi men waddu goldo hino hande bay woni 2 semaines ko fal mi modi makko woni sabu ko sendi men mele hande na hino no ko ngari hande na kala o kadi o woni hande na kala wala woni vous vous imaginez on yi debore du jogo pia on ko honto hid on debore du jogo pia do gila mi yidi fatu o lam habbiti o tabite ka dewgal hay partenaire dambe ni Mariam modi fatu o yida fatu mini ko dewgal munno o ko nyande gore gorko change o fan ka sakkito suma e modi makko woni ha wandi do hi o andi hambe ti dépense di fatu kali men joni ti fatu dépense di makko di o yiwi ka fulawa hawani o andi nal men go wari o jippuri ka fatu bay o andi o doguno bay fatu wari yaltinama ka suudu ko woni ton bay o andi men hebi suudu men abi nyamete makko o arti kadi o andi nal men o arti ko bay o nangi kunjungo pimo tampire bakuru wode e jingu redujo gemma on peto e no pirde sumay minni o woni sab bebe cewgol andime minni no kadi simen nabi on kadi honno handallay penton kadi anday me minni modi onon kadi acce pigondo mi waagi no be hede on say nyande hewtaade. Excusez s'il vous plaît. Tande nyande hewtale. Den nyande bay be nangi bari gerewin han kawta nga fop nodila min haybi iyal. Ko mo ben fugu nyeto nodila wa simi yali, simi tawi fure be andu kabe be ala to ka sudu. Modi fatu ye jorki mako pimo ala ko wadani. Deni kanko mo way pide redujo. Kawta ngal kara han wa bisorde hakuni ma. Mimi mi dogi mi équipe ngo men 21 heures comme ça mais yalti na sudu. Yalla mi landi kini ko nu kawta min ko nu wati. Beni lang kame beronku modi fatu iwi ka fulawa ari juri ke jiunkum pimo mini ko nu wati wo artu fatu innimo ko ndungo wala ni balde noga fo ka fulawa o ara takko mako kanko daw jontam hakke dewga mako mini ene mi lando ngono misira ko nu pi ando ngono nganda ko redujo ido reedi ni mo tawi do ngacci mo do yeka fulawa nabata be ngo laptan e piyay min yon piyay eni be piyay min yon piyay be piyay min problème min do ngandi gila bi yidi onyo lanketi yo tabuto ka dewga kono fala ka kunci min yono hido wa pide bi redujo eni be piyay min problème ala min jon bayon piyay min no dulamu min no dibe ka o projet min parce que o piyo joni ha wari yo
wona ko mi woni sabudo o faami minodi ɓe ko projet ɓen ka retardi yawgo ɓay noon ɓe yawoyi ɓe yeɓe tawi gorko on déjà suurike ka takko suudu ɗo ɓe ɗaɓɓitimo men yiyaali wonɗum paatu omo yeto waɗi e nasti ɗon faltade wonɗo ƴirade tallo on ɗo goy mini ɓay ɓen ari ɓe noddimo ɓe landi ɓeni ko wonno feƴƴi o haali o on piimo o ɗeɗɗimo ala komo waɗade mini joni komi faala ko yo laamu ngun ettana on sagata na amo taw ka sariya ɓe andinamo debbo reedu jopiyetaki yo Allah dandu so o maayi ko min nangitirte est ce que ɗon faltade ɓe ka o projet em nani haala Fatou ka Fatou inni o way mi wata seedude min ko moƴa seedu e muɗum mi wata seedude e moƴiyan miɗo hiɗimo ɗon andi jeeyanelam moƴiyan haysi o piila yo artu hande kadi min minni Fatou moodi ma piyama kawtal ngal ara ƴiso hakkude mum ɓe sendidira ɓe wawali inna yo artu kadi I ɗon andi moƴiyan inni himo gerila minni moodi ma ko honno guirma o naati ka hoore jiwnku woyi mo geri jiwnku woɓɓe wawata seedugo minni probléme ala o projet mo ƴetti haala ko inni ko ɓe akkiti gorko mi acci ɓe ɗo minni minni ɗon han gorko inni wos kanko ko inni koko firtaji de ko ɓeygu makko mi akkitugo ɓe hoota kala min awa ino ɓeygu mo yeeyi ko nden ñande min wayi ƴefte ɗon faltade ko waɗi saabu ha mi nodditimo minni yo aran conki makko julɗin kanko e payko makko gorko woni ɗo ha wili feli o accalmo ɗo kadi o yeeyi o accimo ɗo yo accimo ɗo nangi kadi lawol o yeeyi joni ɗon o acci ɗo jinku et pourtant mo piimo o accimo ɗo ɓe jaɓali mbaɗa sari e hoore joni jo o nangi lawol o yeehi namo akkitimo ni jumo haylade kadi ma mum ɗo simo maɗi muudi oodi makko ko ma ara wiɓe ka fulawa o ara sari on andina mo ɓiɗɗo debbo jombaɗo piya hay sa ɓe piya e ɓeygu makko to lewru sariya watta nano fi debbo reedu joni mi sikko ɓeygu makko ɗo hayrike ɗo yehi ka centre de santé o heeɓi o kiɓiɓe ko centre de santé o hayrike ɗo naga travaux ni walade mbiɗan konaki la émission na Fatou mari wallete mi rondike fi Fatou mi yangorike fi mi rangorima e wojji bondi mi yangike ha mi feeti programme jam fopp mi yangike ha mi yoƴike fi goto adeji goto hi ɗo woni gorko ɗo suti ɗi émission ji wonɗi e wadde simi publié o émission joni o andi jonku ɗettama jogue o yimmoto kadi ka fulawa o dogo wata ka wora ka suudu makko haɗa mi wawata inde yaltu haɗa mi wawata inde o yaltu mi wawata noon joni joni ɓay ko o jooɗi ɗo hino moɗo hunde waɗamo goy si tawi woni mo musede ko addila wallahi ɓay miɗo andi ko reedu nan andi ko reedu si innama reedu joni no nawni haray ɗum ɗon hayso ko hombode miɗo haani wallugol mo yaka laptan ko sabu ɗum ɗon addida wa wallahi mi yara ɓayi mo andi ko waɗi ko o bambi moodi makko hoore boni ko o woni waɗi o pourtant o kanko hulli ala ko ɓe waɗa alfiƴƴere maɓɓe on ton jooɗi hino mo ɗon si tawi woni minen on men kiɓɓitay Fatou kanko ko woni ɗo moodi makko immoto wara moodi makko annide sari on annina ko woni gorko e debbo ɗum ɗon ko ma yewteki immo hootaka suudu immo hootaka suuduma awo o yiika gorko on tefata o ƴeewata o naɓata kunjiw laptan o ara menen woni ɓe waɗitade kunjiw o harna men addugo piya kunjiw men haala Fatou inna sadi mi anda kono mi watta joni kono mi watta wadde joni deñanene aynaɓe tawena wuuro maga seeɗa nan windame kana ɗum ñinnuɗame a yewtelan ka yomi yew kono guindalan inda on ɗum inda on ɗum he awa joni men naɓali mo ka he o naɓima ka laptan ɓe naɓima ka laptan ɓe naɓalma ka laptan ka kono o indi fi reedu ma ɗum ko honɗum o indi fi reedu ma ɗum yewtoya o faama tan fankuɗo wono yumi ndan ɓennuwoɓe mara na ɓennuwoɓe mara woɓe mara woɓe mara joni ko on falɗa ko fala ko ñanuɓe ɓe ara gaɗe na ko ñanuɓe ɓe ara gaɗe landoɗonɓe konno ɓe miiji min mi yana moodi ma mi addano sariya yo nanguju moodi ma o haalalan ko miji indala watta he kala ɗum indalan hay ɗum ɗo wayrade ka saare mamum ɗo argoɓe jooɗo e kare kurji ɓeɗen honduma hande suudu ma ndu woni kono yewanda ka suudu kono ɗum yaltima ka suudu adduma ɗo tani misalla woni ɓen toon ko en wo yokko mara men to ɓaya mara ɗo hay kuusi mode ma yeeyi immike yeeyi accima ɗo de an toon ɗo ɗa nawni an tun e suudu tawata voyez un peu les difficultés que nous rencontrons joni noon
woɓɓe ɓe anda yo no o innete sina minen haalani ɓe inde fa ɓe daro ɓe yenna nene amen ɓe yenna baabe amen ɓe yenna iidu amen ni fof yo minen mbiɗen han kono men yanngori fiyo seede on ɓay tummi occupike e golle go nayno ko yalti ɗon nayno ko yalti ɗon argol waalo e travaux je o heɓatamo laftar fu so watta mi inni o ko simi ɗetti o wara e janngo o ala kadi janngo o jooɗo e hoore jiwum kum o ñaama kala ko kun jum hendi o yimmo kadi waccama ɗo yakatama mi luttay ɗum ɗon mi luttay no haɗa susta kadi haalde Moi, je vous dis en toute sincérité, l'histoire de Fatou, je suis vraiment fatiguée avec. Je suis très fatiguée avec. J'ai tout fait, mais malheureusement, je n'arrive pas à gérer la situation de Fatou. La seule chose que nous voulons maintenant, c'est si nous terminons la mosquée de Daman, on va s'occuper de sa maison, on va finir avec. Je ne comprends pas les gens. Les gens qui racontent des sottises là, venez à Mamou, assistez Fatou, elle est là. Venez assister Fatou. Hein? Elle est où? Doni no modi mako acca mo do nabata kun ko jiwlatta o woni sabu men yibita ko kun jiw honto moto ma voilà o oblige mo ayo etti moto on jungwane me wadali moto hay plaque o pusi yo ara moto hari mi ala gala nge golle mi artumba be yotinu langa be imini equipe mi natte moto fato mi nabe moto fato parce que oblige mo ko dum kadi faldo mi hulino do moƴƴano himo wullay mo moƴƴina ko feeto do ron tu t'imagines wodi ma ko pas des choses joni mimi lu tewre dum do ñande belan voyage mi ala mamo tu t'imagines allez les mots on l'envoie à l'hôpital vraiment il faut couper ça